I pozdrav ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Lego Tutorial. Samo sam htjela da vam pokažem sortiranje prema boju. Dobro, ovdje kao što vidite imam bele, ovo je moja kolekcija. Bege bre! Vojnik. Roze vojnik. To su ove krenkaste, ovo je bela. To je žute, to su mi sve naranđaste kesice, to su sive unutra, svetlo sive. To su tamno sive, tu su dve ploče zelene i tamno zelene kocke. Tu je plava kocka, vidite, umotala sam tu kesu za rolno toalet papir. Crna, Jovana je crna. Tu su crne. Brown. Da, brown. Tamno brown. Tu su krovi, to tamno crveno. Ovdje su crvene sve kocke. Dobro, nešto ima. Imam još ovdje nešto da sortiram, ali ne mogu sad. Smooth tilovi. Evo ga jedan tu. Čemišćura i naranđa. Ima naranđasto stvar. Imam i mini figuri, točkovi i sve. I to su moje base plate-ovi štišele. I čuti ti. Igraš se sa slutkice. Pogledajte kašket, molim vas. Ovo ti kašket. Imam dve ove ploče. Arapsuje. Dobro, selek, ne? Da ću poslije da i kažem. Imam ovu veliku sivu. To je 45 puta 45 ili više 100 puta 155 napoja. I dobro, to je moja cijela kolekcija. Nadam se da vam se sviđa. Meni se posljednje sviđa kako to mi se sortira prema boju. I najviše mi se sviđa u provedne kese, ali nisam imala dovoljno, imala sam samo 4 crvene, tamno zelene, naranđaste i žute. I dobro, vidimo se u sljedećoj epizodi, možda ako mi se popravi kompjuter da snimam Minecraft ili Terrariju. Dobro. Kaže ćao. 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 Sada vidimo, ajde.